Hallo almal. Hallo. Kan julle my Hallo. hoor? Okay, ons wag nog so een of twee mense. Ek het nou net 'n boodskapie gekry van Madeleine. Sy het 'n siek hond by die huis en sy gaan dit ongelukkig nie kan maak vanaand nie. Adele en Nico is nog op pad en ons wag nog vir Romanda. Ek is nie seker of sy gaan inskakel vanaand nie. Ons kyk hoe dit gaan. Ek gou so lank 'n introduction doen. Want hier's iemand op die groep wat julle nie van weet nie. Ja, dit is Madeleine wat gou goodbye sê. So, I'm going to just quickly switch over to English, Karen. I want to introduce Karen Wheeler and give you a little bit of background about her. Well, see, you know her very well. But Tanya en François vir julle wat haar nog nie ontmoet het nie. Karen was my coach during my Wildford journey last year from February to May. And I said to her the other day, she is the one who inspired and motivated me from the beginning. Well, just the fact that she exposed me to Wildford has really changed my life, and I will forever be thankful for that, Karen. But she's also entered into a new role for me, which is really exciting. Karen has been appointed as my mentor coach for this pilot program. So she is going to attend a session and listen to two of my video recordings and give me guidance, very valuable guidance. Can't wait for it. I actually said to her, please, can you just start straight away? Now, most mentor coaches start like in week 3 or week 4 or so on. But I'd love to know as much as possible from as early on as possible. So, Karen, over to you. I don't know if you want to just share a couple of words with the group. Ja, thank you Marlies. En dankie dat jy Engels gepraat het. Ek kan verstaan, maar nie so gepraat nie. So if you don't mind, I will carry on in English. Yeah, I really need to work on my spoken Afrikaans. Maar if you're doing your class in Afrikaans, it's absolutely fine because I can understand and I'll be able to follow. So yeah, thank you for inviting me to your very first call. You're very brave to invite me to your very first call, although I have no doubt that you are all in very, very good hands. Marlies is going to fly, and I'm so excited that we are going to have another Wildfit coach in South Africa, because at the moment it's myself and there's one other inactive coach, and I'm very excited that Marlies is joining the ranks because we need as many people to get this word out there, because Wildfit is really a brilliant program. So just if I can give you one little bit of advice from me, when you are doing this program, play full out. You will probably have moments when you question and say, but hang on, I know the keto diet, isn't that going to be better? And what about the Atkins diet? And I've heard about the Mediterranean eating plan. And you don't want to get yourself confused. You're going to see something on Instagram or Facebook, and then you're going to question if I'm doing it, what Eric says is the right way. If I just give you one piece of advice, just play full out. Forget about all the other noise that you're going to hear on social media and from friends and family. You're going to question what you're doing. If you follow this program 95% to 100% and play full out, it is guaranteed that you are going to get results. So I really, really want to just encourage you all to play full out, follow the instructions, and forget about all the noise around. And just for the next 14 weeks, focus on what Eric and Marlies tell you to do and share with you and encourage you, and you're going to fly. So I don't want to take up too much of Marlies' time, but it's a little bit of background about me. I've been living Wildfit now. This is my 5th year. I first did it in January 2021, and I became a coach 18 months ago, and it's changed my life for the better. And I absolutely love coaching, and I love encouraging others. And I'm so proud of Marlies that she took up the challenge and said, I want to be a coach too. And I wish you all the best with your group, Marlies, and I can't wait to hear and see the challenge, the transformations that are going to happen. So yeah, good luck. I'm just going to sit quietly in the background and observe
And Marlies, if you need me and want me to jump in, then just feel free to call on me. But thank you for inviting me to join tonight. Awesome. Thank you. And we've just had Karen. Thank you for that. And if you want to chip in, you are more than welcome. Okay, you are free to unmute at any time. I see that Adele, hello, Adele has joined us, and I see that Madeleine is back on. Madeleine, thank you. So lovely to have you. I know you're going to pop in and out. That's okay. Be lovely to have you in. And then there is our Mr. Janssen coming past in the background. That is wonderful. Yeah, I don't think Ramonda's going to join us, so we are going to start. So before I get cracking with everything, I would just like to say welcome everybody. Yeah, this is the real week 1. Now we're really into this. Isn't that exciting? I mean, it's happening. It's really happening. And well done for showing up for yourself this evening. I think that is phenomenal. And I would like to, before we even start, just quickly have a show of hands. Who, at this point, how are you feeling? Who's feeling thumbs up? Oh, loads of thumbs up. Who's feeling thumbs down? And who's feeling a little bit like, not quite sure? Not quite sure. The thing is, at this point, you might have a couple of different feelings, and they are all okay. The one is that you might actually feel energized, ready to rock and roll. It's like, you just bring this on, Marlies. I'm ready. I just want to run with it, right? Or you might be part of a second group that says, well, I'm a little confused. Things are happening a bit fast, right? It's like, I don't know, have I done everything? Things are happening just a little fast. Just going to admit Nico. And the third group might say, well, you know what? I am just completely overwhelmed. It's just videos. It's just calls. There's lists to do. Marlies, why did you talk me into this? Well, I can tell you that I didn't talk you into any of this. You decided this for yourself. You're in this for you. And I want you to always remember that and really exploit that and really enjoy this. And before I start, I actually just wanted to share a little story that I thought was so relevant to this week. So you all know me that I kind of evangelize about WildFit, right? I can't get enough of it. I can't stop talking about it. So at some point at the end of last year, when I was busy with my coaching and my training, I was evangelizing a bit more. And one of my friends said to me, you know what? I actually eat quite healthy. I actually eat really well. And I looked at her and I thought, you know what? You're right. You're very disciplined. And that's very true. But I wanted to ask her a bit more detail. And I said to her, listen, won't you just take me through just 3 days of your life? See, in terms of your eating, and we're not going to judge, we're not going to change anything. Just tell me what you eat. And just notice kind of what's in your 3 days. So she started. On day 1, she was in a bit of a rush. Life happens, right? And she grabbed a healthy snack. Well, she didn't check the label because she trusted what was on the front of the package. It said, I'm healthy, high protein, low fat. So she took it. On the second day, she wrote down everything she ate. And it's amazing how she started noticing little things that slipped in that she thought was never even there, wasn't noticeable before. Little things like maybe in the late afternoon when she was getting a bit tired, she just grabbed a little snack just to give her a little bit of energy, extra energy to get through the day. When she cooked in the evening, she just poured herself a little glass of wine. This is what we do. And that wasn't on the list before. And then towards nighttime, as she was walking through her kitchen towards her bedroom to clear up everything, there was some stuff standing on the counter. And she thought, I'll need a clear kitchen, right? So I'm actually just going to clear this out. In fact, I'll just eat it. Then it's out the way. And it was so interesting because, on paper, nothing much changed. But everything started changing in terms of her awareness. You know what? If you become aware of not just what you're eating, but why you're eating. It's not about counting food. It's really about counting the patterns that you find in your everyday. That's why I love WildFit so much. It's
not about restricting yourself. It's not about being perfect. It really isn't about being perfect. It's about getting the skills to see clearly, to really see it for what it is, so that your choices actually become conscious, not just on auto mode, on auto control. So yeah, I just wanted to share that little story before we start, because I thought it was so insightful, and especially in terms of where we are this week. I wanted to just quickly run through some actions from last week just to see if we're all on the same page. If you're all feeling good, I think that you are getting through all the items that you wanted to tick off in your week 0. I've got a little checklist. If I'm missing something from you, I'll let you know. But I think you are doing quite well. Thank you for those who are participating and really submitting and sharing with me. As I said before, if you don't opt to share with me, I won't get to see it in terms of Poppy. So please share with me. I'm going to start with the readiness checklist. So by now, most of you would have completed the health assessment form. If you haven't, just drop me a little note in the WhatsApp group and I'll tell you exactly where to get to it. It's on the dashboard. I also wanted to actually just share that sometimes it's easier to just observe your dashboard from your laptop. It's very easy and convenient from your mobile, but sometimes you can get to the actual points a lot quicker. On the right-hand side, you'll see it actually says, it's going to click on it on the Food Freedom Challenge. If you go into any of the weeks, then you'll get a little screen on the right-hand side that says navigation. And if you drop down, if there's a little drop-down box, there's always more to observe, and you'll find all the lists to complete there. So specifically, your health assessment is actually called an intake form. So if you haven't found it, it's at the bottom of day 2 of week 0, and it's called an intake form, and I'd love you to just complete that. And then your measurements and before photos, I've received quite a few of them. If I haven't received yours yet, I would love for you to try and complete it, if not this week, then over the weekend, so we can just get going with those, your measurements, your before photos. Remember, we're only going to do them now and then towards the middle of the program and again towards the end. And then very importantly, your goal setting workshop. That is on day 3 of your week 0. So if you drop down there, you'll get that goal setting workshop. And as we said the last time, I'd love you to spend some time, really, really do a deep dive in terms of what success means for you. Not just in the short term, I want to release some weight or I want to get off some medication. In the longer term, where do you see yourselves going in terms of your own health and your own wellness? Also, spend some time on your rock bottom. And as I mentioned to you the last time, that was really insightful for me. It's those things that we don't want to talk about sometimes, but we really want to avoid it in terms of our own future and our own health. So yeah, to spend some time on those. Then on the left-hand side of your dashboard, you would have seen a green panel. And one of the points on the green panel says check-in, check-ins. For those, some of you have already shared, and it's amazing what insights you will glean from your daily check-ins. If you can do a daily, that's fabulous. It shouldn't take long. It should literally take maybe 5 to 7 minutes. It just asks you how you're feeling about that day, how well did you sleep, and please list everything you ate and drank, all your food, everything you had to drink. If you can't do it daily, then maybe at least try and stick to once a week. But now I want to ask you, hands up, who's watched the Netflix series House, the Doctor House? Okay, for those of you, if you've watched it, you'll know, but it's a typical thing with doctors. House says all his patients lie. Now, all I want to say to you is this is not about trying to impress anybody. There are no medals for the best check-in, no medal for the perfect way you've eaten. And in fact, if you had to choose a day that you want to do the check-in for, don't choose your best day. Choose a day where things just got off the rails so that you can really observe and become aware of what you're eating and when you're eating and why you are eating. Is that a deal? Check-ins coming through. Wonderful. I'm looking forward to those. Okay. I'm going to just go over to week 1 now. Just by a show of hands, who's managed to keep up with the videos? Okay, who's feeling a little bit, because can't get to them all? Okay, you're doing well.
Fabulous. Not all of them, that's fine. The weekend is still coming. But that is amazing. So I'm just going to confirm a couple of points that stood out for me this week. And when we do our check-ins a little bit later, I'm going to ask you to comment on some of the specific aspects that you might have seen during the videos. So just starting again with medication, remember if you are on any medication, remember that you've all read the medical waiver, and if you can take a checkpoint now, just so you know where you are with whatever medication you're on, if it's HRT or blood pressure or diabetes medication or whatever it is, that you just know where you stand right now, and keep your team, your medical team in mind. We might do another check-in towards week 7 or 8 so that you can just keep a baseline and see how you progress against the baseline. Then a little point about the scale. You might have seen Eric mention the scale. For those of you who know me well, Karen got me off the scale. When I started with Karen, I was a religious weigh every morning, exactly the same time scale customer. And yeah, I didn't have the healthiest relationship with my scale. But Eric says in his videos that that one where he says, well, he's going to like breathe out, step lightly onto your scale, just make sure that you didn't drink any water before you get onto the scale, all of those. Remember that we want to actually avoid the stress that goes along with weighing yourself so often, because what happens if you stress and you're not happy about the number that you're going to see on the scale, we tend to retain cortisol, and the cortisol will get our bodies to actually retain fat. So where we are trying to reach a goal, the scale might just work against us. So if you are happy to put that scale away, can I get a show of hands? Who's going to just move the scale away? Everybody. Yes, until the middle of this program, and then we'll all go to the scale again, and we'll do it again towards the end. But for now, bye-bye scale. Okay, I'm not sure if you've all seen today's video already, but it's talking about the food timeline. That's something new that's come up. And I've just heard some murmurings in my house about, there's some interesting things around the food timeline race. It really is so amazing to become aware of how you feel about food and when you start thinking about food. And one of my corporate clients said to me today, when the noise in my head starts, and it's normally not when you start eating, it's long before then when you think, I need that, or I feel like that, or this is how my body is feeling right now, maybe it should have that. And then the timeline should continue. And I want you to play it out and slow it down and really feel, really observe. These first 2 weeks are all about your awareness. How do you actually interact with food? How does it make you feel at the time when you're eating it? Always exciting when you have the first bite, right? Especially if it's something that you know is not particularly perfect for your body. And after the second and the third bite, is it still as exciting? And how do you feel later that night or the next morning? Well, I have to share this one. Alles op die tafel. Ek gaan gou vir julle Afrikaans vertel. Ek en Franso het gisterand voor die TV gesit en 'n baie spannende fliek gekyk en op 'n stadium 'n lekker ete gehad, maar bietjie ryker as gewoonlik. Lekker lamsvleis wat eintlik als nogal kan of gesond was, en op 'n stadium toe is daar so 'n bietjie 'n nibbly gevoel by ons albei en ons dink, wat wil ons hê? En ons gaan so deur ons kaste en ons kom af op 'n pak chips wat nou nie meer vir my so belangrik was nie, maar hy's nog nie heeltemal weg uit my prentjie uit nie. En I pulled the Eric said card, myself and Frans, so I pulled the Eric said card. Play the timeline. Ja, ek het gevoel hoe dit gevoel, Frans, was dit lekker. Ja, was dit lekker al voor die tyd, toe gesê die Kobe chips? Ja. Ek het 'n bietjie 'n interessante een gehad, want saam met die ryk skaapvleis het my chips met my begin praat vanoggend so 5:00 se kant. So my timeline het nie 'n baie goeie einde gehad nie, was glad nie lekker nie. En dit my net weer laat besef. Okay, hier's dinge aan die gebeur, en hier's dinge wat werk, en hier's dinge waar ons moet bietjie oordink. So ja, was 'n baie lekker en 'n baie interessante oefening gewees. Wie van julle het al kans gehad om bietjie te kyk na die breathing exercises?
Okay, fantasties. Wel, ek weet ons het 'n paar yoga aanhangers hier. Wat vir my ontsettend lekker is met die breathing is regtig maak tyd daarvoor. Kyk of jy 'n tydjie dalk in die oggend het as dit lekker stil is voor jy aan die gang kom, miskien as jy buite in die tuin kan sit, dis die heerlikste, koelste tyd in die oggend. Doen daai breathing dat jy net rustig raak voor die dag begin. Miskien deur die dag as jy baie anxious voel, baie besig raak, baie gestres raak. Stop net 'n rukkie. Gaan deur jou breathing en asemhalingsoefeninge. Doen dit so 5 keer. My kinders weet al, ek het hulle probeer leer as hulle moet swat, dan doen hulle gou so 2. 2 is nie genoeg nie. Gaan rustig daardeur, doen ten minste 5 keer jou asemhaling. Ek wil eintlik hê dat ons dit gou almal net gou saam weer probeer. Okay, ek gaan gou saam met julle tel. Kom ons begin lekker. Blaas gou almal uit. En ons begin tel in asem. Hou hom. Blaas uit met 'n saai. Hou hom onder. En jy klaar die verskil voel. En ek beloof jou, as jy dit 5 keer gaan doen, dit gaan nog anderster voel. Ek gaan vir julle op die WhatsApp groep 2 oefeninge deurstuur. Die ene is net die 5x5 box breathing. Die ander een is iets wat ek baie van hou. Ek sien Madeleine sê, sy het sommer vandag al haar breathing by die werk gedoen. Great Madeleine, lekker. Ja, dit is amazing. Die ander ene wat baie lekker werk, wat ek julle gaan saamstuur, is die ene wat jy 'n dubbel asemhaling doen vir die eerste asemhaling. Dat jy regtig jou longe, nie net bo nie, maar tot onder op jou longe regtig vol maak. So dis die beste wat jy sal asemhaal waarskynlik vir daai dag. So ja, doen julle breathing, gebruik dit regtig lekker. Ook as jy in die aande sukkel om in die slaap te raak, as jy dink ek dink aan alles en nog wat, of as jy dalk wakker geword in die nag en jy voel ek kan nie weer in die slaap raak nie. Ontspan lekker, lê op jou rug en gaan deur daai oefeninge. En op daai noot wil ek sê, ons gaan nou praat oor die video's. Loer 'n bietjie deur al die video's, daar is lekker bonus video's. Jy gaan meditation video's daar raakloop wat jou baie rustig vat deur 'n meditasie wat Erik vir jou begelei. As jy sukkel met slaap, daar is ook 'n lekker opsie om jou weer terug te kry in droomland in. And then we just want to quickly talk about hydration. If you've seen the video with Eric talking about pre-hydration, never actually getting dehydrated, but starting to pre-hydrate before you even get there. I would love for you, I don't know if you can all access the chat, if you just click on the chat at the bottom, it opens up your chat and you can share some ideas. I would love for you to share your idea of how to get more water in. Now, I know not all of you love water, right? Who's not so keen on water? Okay, yeah, there we go. So a couple of things that I've kind of stumbled across and that I thought that's a wonderful idea, and I've tried to implement some of them, are, for instance, instead of taking a sip of water, every time you pick up a bottle to take a sip, tell yourself, I'm going to take 2 to 5 sips of water at that time. It doesn't have to be 20. We don't want to overburden our kidneys. Maar vat net 'n paar ekstra slukke water. Elke keer as jy hom optel en daai water gaan baie vinniger in die lyf kom. My lekkerste ene is as jy 'n lekker sippie bottel kan hê. Net nog gaan hier vir julle almal sien 'n lekker hy wys nie so lekker hier op die skerm nie. Iets wat jy naby jou kan hou wat jy nie met moeite hoef oop te maak nie. Wat daar is dat jy kan sip deur die dag, klein slukkies deur die dag. Maak jouself 'n gewoonte daarvan om hom bietjie te drink en gereeld te hervul. Die ander wat vir my baie lekker is as jy in 'n kar klim. Vat vir jou 'n bottel elke keer as jy in 'n kar klim. Maak 'n draai. Hou jy genoeg water in jou yskas in, kry 'n bottel, gaan kar toe, drink hom. Die beste is om nie 'n plastiekbottel in die kar te hê nie, right? Maar as jy 'n lekker vlees kan hê, miskien iets om lekker koud hou, dis altyd 'n goeie idee. En dan, as jy nou klaar gery het, as jy kom terug huis toe en daai bottel is nie leeg nie, vat hom saam in die huis in en kyk of jy hom verder kan drink. I mix fruit juice with my water, sê Madeleine. I always have water with me, it's the best thing. Madeleine, solank jy meer water inkry, dis great, maar ons gaan iewerster dalk 'n bietjie meer hieroor gesels om te kyk want daar's water in water, maar ek wil nie heeltemal van nou daaroor stres nie. Ons sê ons verander niks hierdie week nie. Maak net seker dat jy meer water ingekry het as wat jy gister gedoen het.
Enige ander idees, ouens, in die chat? Ons gaan loer gou daar, is daar enigiets? Piet vir ons 'n goeie voorstel oor om nog 'n bietjie water in te kry. 500 ml bottle, so I try to drink at least 4 bottles a day. So, brilliant idee. 500 ml gaan baie gou optel na 'n liter toe, nee. Ja, baie lekker. Enige ander idees? As jy 'n slim idee is, dat jy kan op die WhatsApp groep ook deel, dat ons almal slimmer raak en meer water drink. Die ander lekker ene is, ek vat altyd 'n bottel water saam na restaurante toe, want ek haat dit om so baie geld te betaal vir restaurantwater. Maar dan weet ek ook wat ek kry, en dan is ek weer verplig om my bottel leeg te drink. So dis maar net 'n klein bietjie ekstra oefening wat soos lekker kan inwerk. So that's hydration. The next one is movement. And again, we're not going to change a lot, but I would love you to just start focusing on where you can build a little bit of extra movement into the day. And again, the chat's there if you've got some brilliant ideas. Maybe it's just taking the stairs instead of taking the lift or the escalator. Maybe it's parking a little bit further away from where you want to arrive at, so you can take that walk. At the moment, it's summer, maybe coming home after work and just taking a stroll. Go and do your breathing in your garden and take some steps. If you have a phone, a smartphone that tracks your steps, just start looking at it. Just see what steps am I actually doing for today and can I do better tomorrow? Just slowly but surely increase your movement. Other than that, I don't want you to be making any changes. No changes whatsoever. Remember what Eric said. Just keep going. Just do the awareness for the time being. And remember, if in terms of not making changes, don't try to be the good student. Don't try to be perfect. Don't try to change it now. But also, don't start binging and finishing everything in your fridge if that's not something that you've done before. Let's just keep at it. No changes. And if you really want to do something and you think, I better be good, remember, that's when you can haul out the Eric card that says Eric said. Maybe just don't push it as far as I did last night. Okay, a quick comment that I also just want to do at this point is about the videos and the calls. Some of you might feel a little bit overwhelmed. There's a lot happening, a lot of information coming through on your inboxes every day in terms of videos to watch, notices to attend meetings. I saw that a lot of you were actually on the worldwide call, the first one, and then last night, the second one. I am going to actually make an important point here at the moment, and that is, first of all, focus on getting through your videos. That is the most important. And attend your support meeting on a Thursday night. That to me is your top priority. If you have extra time, please feel free to go and attend the worldwide calls. But I'm also going to quickly just address the little elephant in the room, right? For everybody who attended last night's call, and for everybody who felt a little bit concerned because there were quite a few alumni on the call, and a lot of them are joining not for the first time, not for the second time, sometimes for the third time, and it feels like they've failed before or whatever. Let me quickly just talk through the alumni. What you might have realized, well, actually, let me just take you back to my own experience when I started WildFit last year. Towards the second or third week, I also felt there's alumni, there's people who've done this before. Does this mean that this program does not work? And I very quickly realized, no, this program works. Some people just enjoy to have the support of either a smaller group or then the bigger group, the worldwide group around them, because sometimes just doing it on their own, it just becomes tedious or it becomes hard for them, and they love being part of this bigger community. So that's one of the reasons why they come back, and they come back for more. And you'll also have seen that a lot of the alumni, if they come back, they didn't fall off the wagon. They didn't go all the way back to where they were the first time. They sometimes just felt like they could improve more. One of the things I really picked up, even when I was doing this program, Sue, you will know, right? Because you're listening to this all for the second time, and we've been on the Living Wild Fit group with Karen. We learn every day. There's so much to learn, right? So much information. When I did my training for becoming a coach, I said to Karen, I said to Francois at some point, there's things there that I don't think I heard the first time. It's like, was it there? Well, it was there. It was just such a lot of information.
The second thing I wanted to say is that some of the alumni, if you've heard from their call last night, they were on it quite a number of years ago, and some of them did it through Mindvalley. I know, Sue, you did it through Mindvalley as well, which means that you are unsupported. There's no local support group, there's no coach. And it's just an online learning platform where you get information and it's up to you to do it in your own time, which I think you all know. Everybody who's done online learning becomes a lot harder, right? So that's why they may be back for more support. So I don't want you to stress about it too much. And I don't want you to let it take up time if you don't have the time for it. I want you to focus, please, on your videos. The extra bonus videos that you get, the frequently asked questions videos, just go and drop down on those boxes and see there's so much information. Rather focus on that. If there's time for more, then we'll do those. And the other thing I wanted to always say at the end of all of this is my mantra: trust the process. Don't let anything derail you from the actual focus of this program. Just trust the process. Okay, enough said from my side. I would love for you all, I'm happy for you to all unmute, and I would love for you to start checking in with me. And if you have a pen and paper ready, there's a couple of things that I'd love you to focus on tonight when we share feedback with the rest of the team. The first one is, groot verandering, ons kan nou lekker in Afrikaans praat. Okay, so baie keer deel ek van my inligting in Engels, want dit kom deur na my toe in Engels, maar asseblief voel vry om lekker in Afrikaans te gesels, as dit vir jou gemakliker is. Almal op hierdie groep is Afrikaans magtig, en soos julle gehoor het, Karen, is gemaklik om Afrikaans te luister, so go for it. Die eerste ding wat ek graag vir julle wil vra is, onthou nou net, begin met iets positief, né? Julle het almal by Erik gehoor, misery doesn't just love company, it loves miserable company. So kom ons begin nie onmiddellik klaar nie. Ek weet dit is baie vroeg in die program, dit is nou maar net week 1, maar sê vir ons, wat het jy al klaar gevind? Is daar iets wat vir jou gedraai het, of wat jy voel is anders, of wat jy opgewonde oor is? Dan, eerlikwaar, deel met ons. What is it that you're afraid to give up? Wat is dit wat op hierdie program wat jy dink, ek hoop net nie Wildfit gaan my maak afgaan van hierdie, of ontslaa raak van daai nie. Deel dit met ons, want ek dink in daai is daar lekker baie insig. En dan vir die van julle net gou show of hands, wie het al kans gehad om 'n bietjie deur die Food Devils te kyk? Nog nie almal nie, so ek gaan nie te veel daaraan delf nie. As jy het, Sue, dankie, as jy al 'n bietjie gekyk het daarna, praat sommer 'n bietjie met ons oor een van daai Food Devils wat jy dalk al herken het. Wat jy dink, hierdie ou praat met my, hy maak geraas hier in my omgewing. Deel gerus 'n bietjie met my oor wat is daai Food Devil. En as jy nie spesifiek nog aan die Food Devils gekyk het nie, en dit kom nog na jou toe, dis nie 'n probleem nie. Gesels ons bietjie met ons oor jou awareness. Wat het jy raak gesien in hierdie week? Wat is vir jou insiggewend gewees in terme van die program en hoe jy dit ervaar? Okay, wie wil eers te begin? Iemand wat gou lank wil deel? Okay, anders dan gaan ek sommer op 'n punt begin, is dit okay? Madeleine, is jy nog daar? As jy is, kan jy gou net unmute? Okay, ek dink Madeleine is... Yep, ek is hier. Hallo Madeleine, welkom. Hallo. So, gesels met ons 'n bietjie, waaroor voel jy opgewonde, wat werk vir jou, wat kry jy aan die gang? En ek is opgewonde oor die hele proses. Ek het 'n paar goedjies wat ek geprint het, wat ek nou wil weer lees en na kyk en al daai tipe goed. So ek is opgewonde oor die hele proses. Dit maak my excited want ek het 'n bietjie stresvolle dag gister gehad en soos ek vir jou gestuur het maar lees gesprek tussen my en my baas en vanoggend wakker geword, glad nie lekker geslaap gisteraand nie as gevolg van die stres van gister. En vanoggend met 'n merawiese migraine opgestaan en hom maar so deur die dag gevat en ek nou later met my baas daaroor praat en sy sê ja. En sy maak sekere comments te sê van ja wel ek kan dis hoekom ek die Wildfit program gejoin het.
This is Yara, it's going to definitely help me because she needs me at full volume, if I can put it that way. Full force. Sy het al jou energie nodig. Ja. Yes, she needs all my energy because, working in a legal firm is not fun. Well, I've done it for 20 odd years and then on my own business. But om terug te kom in die regsveld en om te doen wat ek jare terug gedoen het, is nou 'n hele, it's a challenge vir my. So, maar ek sien uit na die hele program. Ek is vasberade, ek staan vas agter myself, as ek dit so kan noem. En dit so kan stel, is I am positive. I want to shed and I want to release things health-wise. My bloeddruk moet, ek moet van medikasie afkom, want ek is nie 'n ou wat lief is vir pille nie. Ek drink my baie plas natuurlik, wat ook nie 'n goeie ding is nie, want dit is 'n kafeïen ding, maar dit hou my aan die gang. Maar al wat ek kan sê, ek is heel positief oor die hele proses en oor die hele program. Ek sien uit daarna om in die middel van die program weer die weighing en die measurements en die foto's te doen en alles. En ek is heel excited. Right. Well, Madeleine, ek dink, ja, dankie dat jy met ons deel en dankie dat jy gaan kyk na jou awareness. Well done. Dat jy gaan kyk, hoe voel jy deur die dag? Dit is stresvol. Jy het 'n migraine. Sê vir gou, het jy enigstens agtergekom rondom jou koskeuses, soos wat jy deur dit so besig in 'n stresvolle dag gaan? Wel, deur die dag eet ek glad nie. Ek het nou wel vandag vir my tiny rolls ingepak, net om aan iets te knibbel terwyl ek besig is. Want die baas is nou vir die afgelope week, was hy 2 dae nie by die kantoor gewees, so ek is nou maar alleen. So ek drink meer water as wat ek eet. Ek het 'n koppie koffie gedrink vanoggend en 'n koppie tee vanmiddag. So, maar eetgewys, ek moet nog net in die habit kom van om die regte goeders te begin eet, want vanaand het ek 'n hotdog roll geëet met cheese grillers. So dit was my aandete vanaand en gisteraand gewees. Maar gedurende die dag eet ek glad nie. Daar's net nie tyd om te sit en maar dit is ook al 'n lekker gewaarwording, nee. So weer eens, Madeleine, moet niks verander nie. You're doing all the right things. Ja. Maar wees bewus daarvan. Wat eet jy? Wanneer eet jy? Wanneer eet jy nie? Hoe voel jy as jy nie eet nie? Hoe voel jy as jy dan eet? Met wat jy geëet het? Dit gaan alles oor, ja, kom ons kyk net wat ons gewaarwordings. En sê vir gou, wat as jy bang gaan ons vir jou maak opgee? Ag nee, niks nie. Ek het nie ge-worry daaroor nie. Ek was like, okay, nee. Like, bring it on, baby. Dan lief het my gemaak nie. En I'm like, oh, okay, let's try this. En ek het nie eers gedink aan daai vraag of daai dinge sê van, wat gaan julle wegvat nie? I mean, I really don't care. As long as I am motivated om die program deur te loop en deur te gaan met die program en die weight te release en al die ander dinge te release, I'm happy as a, kan ek het passeer soos 'n varkie in Palestina. Ons is nou baie bly dat ons almal hier is om dit te hoor, okay? Ja, daar was regtig niks. Ek het nie eens gedink aan enige iets wat weggevat gaan word van wat ek eet of wat ek nie mag eet nie of wat ek moet eet en al daai dinge. Daar was niks, ek het nie eens daaraan gedink nie. Okay, want ek het nou al bietjie sien, ek en jy nou daaroor gepraat het, maar liefst het ek nou bietjie gaan research en alles. So ek het verwag dat daar gaan dinge wees wat hulle gaan dink, wat ons gaan dink weggevat gaan word van ons. Maar really, honestly, bring it on, baby. Bring it on, baby. Fantasties. Dankie, Madeleine. Nico, kan ek oorgaan na jou toe? Dankie baie. Dis heeltemal fyn. Wat voel jy goed oor op die oomblik? Wel, die feit dat jy oorleef van dag na dag, dis al reeds 'n positiewe ding. Baie goeie begin, hè, om net hierdie dag te kom. Ja, dit is al 'n baie goeie punt. Die werksomgewing is nie van nie. So ja,
Maar tot dusver, ek dink die ding wat dalk vir ons alreeds baie lank doen is wat ons alreeds eet en die kosse wat ons geniet en dit het alreeds baie van goed is geminimiseer wat 'n mens wel kan terugsny op. So daar's nie, ek dink soos die vorige spreker gesê het, goed wat ek oor worry nie, want daar's weet jy goed wat ons eet ons, ek's klaar reeds lankal in 'n routine, weet as jy gaan eet in 'n soos 'n wimpie sweets voordat jy werk toe gaan, jy nie ontbyt gehad het nie, die koskeuses is al reeds klaar en ja, so dis nie 'n issue nie. Is daar niks wat jy bang is ons gaan wegvat nie? Wel, julle kan probeer en julle gaan niks reg kry nie. Koffie gaan nie weggaan nie en whisky en brandewyn gaan nie weggaan nie. Het julle almal nou die uitdagings hoor. Die een sê bring it on, die ander een sê try my. Maar weet saam met dit, die ander ding wat saam met dit moet gaan is die beweging aspek. Dit is wel een ding wat 'n mens wel agterkom as jy nie genoeg oefening doen en sulke goed. Ek het oefening in jou nodig. Jy het sekere aerobiese oefening nodig om te doen. En weet as jy dit nie doen, dit is baie impakvol. Maar dit alles in balans. Dis nie, jy weet, jy gaan jouself mal oefen, dan raak dit fanaties. Jy gaan nie net op kos dat dit ook fanaties word nie. Dis 'n gebalanseerde aspek rondom dit. Ja, baie bly om jou dit te hoor sê, want hierdie moet werk vir die res van ons lewens, reg? Yep. En sê vir gou-gou, Nico, het jy al enigiets probeer verander aan net in terme van doing some extra movement dan, as jy nou praat van aerobiese oefening of so, is daar enigiets anders wat jy al 'n bietjie begin doen het? Ja, dit hang af. Soos vandag het ons ons met 'n management overview meeting gehad wat basies veroorsaak dat jy amper 5 uur in jou stoel sit. Sure. Weet behalwe dat jy opstaan om weet 'n vinnige koffie te gaan maak of wat ook al. Maar aan die ander kant as jy kampus toe, weet verskeie geboue toe gaan en loop 'n mens. Weet so, weet jy kan nie, en ek kan dit al vanaand gym toe gegaan, so ek het oefening ingekry, so weet jy moet ook pragmaties wees. Gelukkig het nie daai leksheid om te sê ek gaan, maak die saakie werk kan stil staan, ek gaan nou oefening kry nie, want ongelukkig is dit nie. Nee, dit was met prakties bly, ja. Dis net daai bewusmaking van wat kan ek ekstra doen vandag? Wat kan ek beter doen as gister, right? Ja. So nee, weet dit kom en gaan. Jy weet, en ek dink dis die belangrikste is dat jy moet bly. Jy moet bly aan die gang kom. Kan ek meer doen as dit? Dit hang alles af van wat gebeur. Jy weet, en daar's 'n groot transisiefase vir my by die werk wat ander struwelinge en sulke goeters bring. Jy is bewus daarvan. So jy is ook besig om te kyk na jou, ja, net bewuswording van wat doen dit en wat se effek het dit op jou elke dag, nee. Ja, so binne dit kan 'n mens ook net soveel besluite en goeders doen. So ja, dis alles goed en is interessant om hierdie goeders te na te kyk, die video's te kyk. Ek het jou gehoor, ek het nou 'n check-in vir die eerste keer gedoen, so jy sal baie dankie. Baie dankie vir jouself. Nie dankie vir my nie, maar het jy gesê dis lekker wat mense kan agterkom daar uit, nê? Ja. Lekker. Maar ja, daar's 'n paar observasies op goed, maar ons sal later daaroor gesels. Ons het tyd. My groot bugbear wat ek dink jy sal van weet en is daai verdomde BMI measurement. Ja. Maar laat ons nie verder daaroor. Sien Frans ons om op die bandwagon as hy BMI hoor, ja. Dankie. Ek dink daar's ek sal met dit al net check, daar was 'n spesifieke program wat sy op Netflix gekyk het wat 'n persoon wat betrokke is met die body density het 'n baie mooi stelling oor BMI gehad wat ek dink moet gedeel word. Maar kos los dit daarvan. Okay, ons sal by hom uitkom. Dankie Nico. So, oor na jou toe. Wat is nuus by jou? Wat maak jou opgewonde op die oomblik en
wat laat jou bekommerd raak oor wat ons gaan wegvat? Dis nou lekker om van jou af te hoor, want jy het al 'n bietjie inside information, die inside track hier. So, wat dink jy is hierdie keer die bekommernisse en jou lekker dinge? Ja, so ek is, om net mee te begin, ek baie opgewonde om deel te wees van die program en ook om na die wêreldwye challenge te luister en so aan. Ek moet sê, ek het nogal van die alumni se vrae geniet, want dit wys ook maar elke ou het sy eie dinge waarmee hy deel en daar was een spesifieke ou wat gepraat het oor, hy het getrek na Nederland toe en nou is hy heeltemal van stryk af. En dis baie keer wat ek in my kop al gedink het en eintlik my food devil speel definitief daar so 'n rol. Jy weet, as ek te gespanne is, dan is dit okay as ek gou iets verkeerd eet. Jy weet, dis daai gedagte van, sjoe, dit sal nou so help en ek sal soveel beter voel. En natuurlik, die hele ding met wat Erik nou sê, ons kan sekere goed doen. Ek het nie gedink het gaan vir my werk nie, maar hier en daar het ek ook al 'n bietjie gedink, jy weet, Erik het mos gesê, ek kan maar gou hierdie chocolate, ek het so chocolate geëet, ek het jou nou die dag vertel, ek het 'n vreeslike spanningsvolle dag gehad. Die eet ek sommer heerlik lekkers, jy weet, en so aan. So dis daai tipe goeders. En hoe het jy gevoel, Sue, toe jy dit geëet het? Hoe het jy voor die tyd, met die tyd en na die tyd gevoel? Jo, ek voel 'n bietjie skuldig om dit te eet, want ek dink, jy weet, ek weet dis nie heeltemal die regte ding nie, maar aan die ander kant was ek nou, okay, Erik het gesê ek kan dit eet, so kom ek eet dit nou maar terwyl ek nou nog kan. Na die tyd, ek moet sê, ek het nie 'n verskriklike reaksie daarop gehad nie, maar ek kan nie sê nie, ek dink ek het meer skuldgevoelens partykeer oor goed, as wat ek dalk die food reaction daarop gevoel het, noodwendig, jy weet. Was hy vir jou so lekker, so wat jy gedink het hy gaan wees? Daai eerste hap is gewoonlik redelik lekker, en is daai, sjoe, jy weet, nou voel ek lekker, en daarna was dit maar nie eintlik so great nie. Ag, dit is nie sleg nie, maar dit is nou ook nie so fantasties ook dan, jy weet, dis definitief al 'n klein bietjie makliker as wat dit in die verlede was. Maar ja, wat moet ek nou, ekskuus ek nou... Wat is jy bang dat ons van jou gaan wegvat? Wat is ek bang? Ek is meer bang dat ek nie georganiseerd genoeg is nie. Dus dan sal ek byvoorbeeld nou soos 'n baie stresvolle dag hê en dan wat gaan ek nou eet? Jy weet, en as ek dit nie kan, so ek is nie so bang oor die goed wat gaan weggaan nie, want ek moet sê my ervaring is dat dit uiteindelik baie lekker is en mens mis eintlik glad nie die goed wat jy dink jy gaan mis nie. Aanvanklik, ek moet ook net sê, ek het nooit byvoorbeeld regtig koffie gedrink nie, so dis nie vir my so 'n groot ding nie, maar daar's ander goed wat ek baie van gehou het, jy weet wat, so wat ek dalk meer gemis het aanvanklik, maar oor tyd het ek net besef hoe fantasties dit is, dat ek dit nie meer eet nie, jy weet, en dan ek het soveel beter begin voel, dat ek eintlik gedink het, ek sal nooit weer na sekere goed toe teruggaan, alhoewel ek hier en daar wel, jy weet, miskien goed geëet het, wat ek nooit gedink het, ek sal eet ook nie, maar ek meen, dit het definitief so 'n gesondheidseffek, hierdie hele program, dat dis fantasties, is die moeite werd om regtig voluit daarvoor te gaan, jy weet. Maar net sien of daar nou nog iets is wat ek gedink het om, ja, so ek voel regtig, ek dink mens raak soveel meer energized ook in die hele proses, jy weet, en ek voel net regtig soveel beter, so ek is vreeslik opgewonde oor die hele proses, en om dit saam met 'n groep deur te gaan, wil ek ook net sê, is eintlik baie, baie lekkerder, net om te kan gesels, te hoor wat ander mense dink en sê. Anders kyk jy nou maar na 'n video en dit is goed, maar dit het natuurlik nie heeltemal dieselfde invloed nie. So, dankie, ja, dis baie belangrike woorde wat jy daar sê, en ek dink dis die lekker ding van die groep, is dat ons gaan vir mekaar idees gee, en kyk, hoe kan ons dit maak werk? Ons is almal besig, ons is almal, ja, food prep is 'n ding, nê, en soos jy altyd gesê het, idees, wat maak ek, en wat is gesond, en hoe kan ek dit doen? En dis ongelooflik wat se idees mense tussen net ons groepie mense by mekaar kan uitkry. So ons gaan lekker deel. Baie dankie, Sue. Okay,
François, hoe lyk die week vir jou? Wat maak jou opgewonde? Ja, vir my is dit meeste van die tyd is dit die gewaarwording. Hierdie hele eerste week is dit 'n gewaarwording van goed wat man, jy weet dit eintlik, maar jy het nie mooi daaraan gedink nie. En dan die program gee jou sekere, kom ons noem die Engelse ding, tools om dit raak te sien en om daaraan te werk. Want sonder daai tools gaan jy nie die dinge doen wat hulle vir jou vertel nie. So vir my in hierdie eerste week is gewaarwording en dan om die tools te hê om die program deur te gaan. En ek dink dit is nogal belangrik hierdie eerste week se goed dat jy dit verstaan en dit ter harte neem. Okay. En wat was jou grootste gewaarwording hierdie week? Wel al hierdie wat hulle aan die food devils. Dit is 'n ding en dis 'n tweestryd wat jy en ek dink ons almal van ons het dit al ons hele lewe lank gevoer. Ons het dit net nie erken nie of ons het nie van die verskillendes erken nie. En ja, dis maar 'n moeilike enetjie daai. Veral wat hulle een genoem het die nurse. Sy is nogal 'n verskriklike een want sy kom vertel al hierdie mooi goedjies en sê jy verdien dit en jy gaan daarvoor en jy gaan beter voel. Ja, jy gaan 100-val beter voel. En dan ja, dan werk dit nie so nie. Okay, baie lekker. Baie dankie daarvoor. Ja, nee, dit is so lekker om te sien dat dit van ons almal af, dat ons almal hierdie goed raak sien, of ons nou mans of vrouens en watter rol ons op ons speel, dat hierdie goeders eintlik vir ons almal werk. Baie dankie. Daniel? Daaronder uit Albertina uit, wat is daar enigiets spesifieks wat jou opgewonde maak vanaand of waar jy is nou in die program in hierdie week? Jy gaan nou lekker lag, maar ons het vandag gaan kos koop in George. So dis nou waaroor ek opgewonde is. Wel, dit is baie belangrik. Ek het ook al gedink as iemand hierdie check-ins lees en 'n analise maak van my daai, dan gaan hulle werklik dink, jy weet, hierdie vrou is nie lekker in haar kop nie. Want 'n soort van alles wat nou oorgebly het aan die einde van die maand. Tanya, ons het jou so 'n bietjie verloor. Dat mens nie eintlik wil eet nie. Okay, skus jy. Sê al jou laaste sin gou weer. Alles wat oor is aan die einde van die maand. Ja, al die rubbish. Maar baie belangrike ding wat jy daar gesê het wat nou so interessant was is dat mense wat jou check-ins gaan lees gaan wonder oor jou, maar dit is my meer belangrik wat het jy gevoel toe jou check-ins gelees het? Ja, nee, dit is hoekom ek, jy weet, ek besef ek sien hier ek het geskryf. Ek het jette daar dink ek my battery is so pap. Ek wonder of ek Ja, ons hoor jou mooi. Laat ek van Yes. Nee, vandag se video van Consequences was vir my baie waardevol. Daai timeline ook. Yep. En want een van my devils is definitief een wat outomaties jy weet jy stap verby en jy eet iets of ek proe terwyl ek kook en ek besef nie en ek slaap baie sleg en vroeër het ek nooit in die nag geëet nie. Nou eet ek wel in die nag en dit toevallig het nooit sien ek in my check-ins gekom nie. Jy weet. Maar ek het jou gesê ook ek weet hoekom. Jy weet daai left side right side brain neglect. Dis die melk issue by my. Ek weet nie hoe ek gaan cope sonder melk nie. Want dit is absoluut my nurse, my pacifier, my energizer, my opium. So en toevallig nou vandag se video wat gepraat het oor die timeline van unfortunately die bad stuff wat mens eet dit vat lank voordat jy die bad consequences kry. So waar is nie? En toe ons nou terug is ek het die heerlike vars Leeuwenbosch ryk voorroom melk en baie stres, so ek het 'n glas gedrink as my pacifier en redelik goor gevoel. Dit was duidelik te ryk. So ja. Want dit is fantasties dat jy net met awareness
deur jou normale dag gaan, Tanya. 10 uit 10, wel gedaan. Dis indrukwekkend. Skus, jou video is nie heeltyd so duidelik nie, maar ek dink ons het die belangrike goed gehoor. Moenie my melk wegvat nie. Ek is bekommer daaroor, maar ek kyk wat ek eet en ek word nuwe dinge bewus van. Baie baie dankie daarvoor. Ons tyd loop so 'n bietjie vinnig, Adel. Ek gaan gou oorgaan na jou toe. Wat maak jou opgewonde en wat moet ons asseblief nie wegvat nie? Ek is rustig. Ek is dink mense is te besig om te ek dink die groot ding is wel, kom ons begin by die positiewe. Ek dink die video's en die support, dit is vir my nogal dis lekker. Dis 'n anderste ritme in die dag. Die video's kom bietjie laat, dan's werk is aan die gang. So ek kyk hulle eers in die aand, so ek sal nog vanaand se gaan kyk. Die groot ding is how organized are you? En dit gaan terug na wat Sue gesê het van meal prep en sulke goed. As jy nie die regte goed in die huis het om die regte goed te maak of die regte goed te eet nie, dis waar dit skeefloop. Want dan, as die pak chips die enigste ding is wat daar is, dan is dit wat jy eet. So ver gaan dit goed. Ek drink genoeg water, ek het 'n groot bierbeker by die werk. Ek het gesien jy sit 'n bierbeker in daar. Ek het gewonder oor jou bierbeker, wat is daarin? In jou chat. Ons het bierbekers gekoop vir die werk, so. Maar is vol water, so dis goed. En ja, ek dink die groot ding is daar's nie regtig give up nie. Ek dink definitief chips sal altyd iewers op my lysie wees. Maar ons sal sien. Ons het nog nie die cravings gehad nie. Die sak is nog in die kas, so kom as die chips daar is en jy is lus vir hom, onthou Erik sê, né? Ja, ek's nie lus vir hom nie. So ek vlieg Sondag Dubai toe. So ons ja, asseblief moet ons nie verlaat nie. Onthou Dubai het ook iewers 'n inskakeltyd as dit enigstens moontlik is om deel te bly. Join ons van Dubai. Ja, hulle is 2 ure voor ons, so dis net 'n bietjie later, so dis fyn. Okay. Maar dit sal interessant wees om dan sit nie by die huis en ek kan self kos maak nie. So dit gaan interessant wees. Wel nog steeds dan, speel daai awareness, speel die tydlyn uit, dit val nog in die tyd, dit gaan perfek wees. Baie, baie dankie. Okay, ouens, ek wil gou oprip, want ons tyd loop lekker vinnig aan. Baie, baie dankie vir julle terugvoer, dit is so insiggewend, ek hoop dit was vir julle ook lekker om van almal te hoor. Net gou volgende stappe, hou by julle video's, probeer om nie agter te raak nie, luister baie fyn na die Vrydag video, want die Vrydag is wanneer ons veranderings aan blootgestel word, wanneer Erik nuwe dinge introduce. So maak seker jy bly by. Awareness. As jy in die winkels is, as jy by 'n garage stop en in daai winkel is, kyk 'n bietjie wat staan op die labels, kyk bietjie waar is suiker, kyk 'n bietjie wat se slim food marketing dwing hulle op ons af. Wat klink of dit gesond is en in jou belang is, maar eintlik baie skelm is om net meer te verkoop, loer 'n bietjie daarna. Soos ek gesê het, worldwide calls, as jy wil, bly in, maar dis nie so belangrik nie, dis belangriker om by die video's uit te kom. Onthou asseblief, die WhatsApp groep is daar, deel met ons, as daar enige vrae is, enige bekommernisse is, enige gewaarwordings is, ons weet ons gaan mekaar nou nie doodchat daar nie, maar hy is daar, so ek sal so 1 of 2 van my kant af opdeel. En dit is die storie van my af, voor ek weggaan, is daar enige laaste vrae, wat enigiemand wil vra? Almal okay. Want dan wil ek vir julle sê baie, baie dankie vir julle tyd vanaand en baie sterkte met die week wat voor lê. Gaan luister 'n bietjie na daai Food Devils en Food Angels. Ons gaan hopelik volgende week 'n bietjie tyd hê om 'n bietjie meer daaroor te gesels en te hoor wie is die ou wat die hardste daar by jou praat. Hoe lyk julle timelines? En dan sien ons mekaar weer volgende donderdag om 7:00. Lekker aand vir julle almal. Karen, thank you so much from my side. Lovely having you. Bye. Baie dankie Marlies. Bye everybody. Bye julle almal. Kan jy uit nie. Waar lief ek.